Ngiyanibingelela nonke bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Ngibonga kumpostoli namapostoli nganyela ngesevisi ye besidla sidlo senkosi. Wathi impostoli hlala lapha phasi bese uyakhuleka. Ngalelo langa mina bengikhulekela bhuti wami loya ku graduation. Ngimfisela ukuthi kuleli graduation singaba nelihambo lelihle. Nami ngathi khulekela ukuthi ngathi nami izifundo zami dingalunga. Sho ukuthi esikoleni bengikweleta kamhlushwa eTVET bengikweleta 62,000 indodana vele ngabaleka ngasuka ngaya eBarberton nakhona le Barberton ngende engineering yangabi right ngoba solo ngiyakweleta. So ngalelo langa uNkulunkulu wangendela simangaliso ukuthi nangikhona lena ku graduation yabhutwa ngathi nangibuya ngaya kamhlushwa ngathi ngo-check out indodana yami ngathola ukuthi angisana sikweleti bazalwane. Ngiyabonga kakhulu kungibangalisile lokho we bekungi 62,000 nalo muntu lo ihlek lapha wathi musilana kujwayeleke abantu labakweletako mara wena awukweleti ngisiboto check in ngithi nami bengikweleta mfowethu. So ngiyambonga amandla kaNkulunkulu ngibonga futhi nokuthi sengithole umsebenzi futhi locally bazalwane. Amen. Seyasebenza. Thola umsebenzi. Ngiyaqala Monday impostoli. Ay, thank you. Amen. nawe ngithola ngakho umsebenzi egameni lenkosi. Nibalekelele awu uNkulunkulu uzathi manga.